Бүгүннерге амма луғын абаған әхілеген олықтақтыра Анастасия Николай Кайдаловтар оғы етер жекерген атын бұлттыра 15 сылларын беледәділер. Оны ола Кайдаловтар жекерген оғыны үленнен етіге олыққа білімнәңгі ұраты болғымталарын ұралар. Білген жекерген улағын оғылары үйеріқтерін бүтерен дабаран оғы састыра аспыт нәкі өйелергер әргелі тұралар. Аммалуын абаған әхелеген ұлықтақтыра Анастасия Николай Кайдаловтар 2-тігінші ағыз сыллақтан оғы етер жекерген атын сүгіқтареттен, бәйлерін 5 оғылырттан тағанан атын жекергентен әбі 5 оғыны етен өреттерін келділер. Жекерген сайының тәңе оттан, сирастан, қағайыстыбаларын көрін істен, бір үксін бірге өлән қамсан тұз қолы бұрдарығар етелері бет. Бейгені тұрып бітер бет, өбігілер бет үгістерінен ülenен итәктәрәде. Ол күдік бейме, оны тұмна амыт ülenен. Ütüye қолабыр bu terapitleri kıtta tenge üleli hizcarağa bir üçügege öğrenir diye hanıbın. Onu terapitlerin tümden onu ulatar diye bittim. Bebitsin alaqbıt. Oğullar bilgin xayı ölatanlar öğreklerin büterен idelerinden üle bulunmuttar. Ylal Улахан oğla Leonid Благовещенскай korakka, kıstara Настя Новосибирскайга agronom idetin bahılan bıyılgattan idetinden üleliğe. Sayın ayı kalabin, kıhıngıga me kalabin, hanga jolgaygen. Ebelakper janorbor, sınyana üleli. Janorbor maqtanavın, otan manık uatınlar bıttırgar, ipitteriger. Kaydalovtar oğı iter jekergen atın ulbıttara 15 sılların belirtir jara günleri gere Respublika xazdalı uhuttana 10 sette oğı iter jekergen kıttığınılla. Ona elbaq proyektinden izmini adnu жизнь denilen bihi bu jekergetler bit elbaq sılaqsın oğulları olan ite durallar. Respublika dünen 235'ten türden ağası, 200 türden ağaskarlı kalbanlı sıfıranan jekergetler bağlılar. İnikiden dağın hem bir hüdde Улахан поддержканада, botan körgü kurduk bir Jommut Kaydalovtar bu tur bazını toputlara rahatta jeginen manna lağar igin teriyenler bu manıkların şöyle bayda kası kağıtanlar igin üle ıdıqtарын bulandıra kiyen ondan hüdde Улахан поддержка Respublikattan nada jehanı bunun ondan ulusput öttenemiye. Jörökün jekergetler ırı toyuk sahalı manı tağaz ahoğay küreğeger gön körüstüler doğurduğu tühülgetin teriydiler. Liya Yakovleva, Mikhail Imshanov, Saha Telebidniyete, Amma.